Robesha ciake ari kitare na riu tuko batunyitanire na mwariki wito uria we mwena ucio amurugitwo Stera nigetha twire uria kuri Stera kati ya shilingi milioni 20 ambazo zimeshindwa katika juma hili, na bila shaka sherehe hizo zote unaona pale ni kwamba wanamsherehekea mshindi wa shilingi milioni 5. Mamake yuko pale, ndugu zake wako pale, bila shaka kusherehekea jambo ambalo anasema amekuwa akicheza tu kwa raha zake tangu mwaka 2017. Amekuwa akicheza sieti. Anasema kwamba sieti alikuwa anatumia pesa vibaya, lakini anasema kwamba alikuwa anacheza kama njia ya kumuondolea fikra ama zile stress unaweza sema, manake amekuwa akipiga lami jijini Nairobi kutafuta angalau shughuli ambayo inaweza kimu maisha yake na jamaa zake, na bila shaka wanasema kwamba safari ni hatua, na mwisho wa safari hii unaona ni ushindi wa shilingi milioni 5. Jamaa huyu anaitwa Peter Wanjiru, ndiye mshindi wa shilingi milioni 5 kutoka eneo hili la Gitaru, kaunti ya Kikuyu, lakini jamaa zake au kwao nyumbani ni kutoka Nakuru, na hapa tu ni shughuli ambazo anaweza kupiga. Nitaongea na Tom Bwana ambaye pia ni msimamizi wa shughuli hii nzima, na tueleze tu shughuli hii inawapeleka vipi. Tom, tueleze tu labda kabla cheki hiyo tunamkabidhi, tueleze tu kuhusu shabiki.com na ni mchezo ambao unahusiana na nini? Asante sana Stera. Leo tuko hapa katika eneo la Gitaru kumpokeza mshindi mmoja wa mshindi wetu ambao wamekuwa wakishinda, wamecheza shabiki jackpot mbao. Hii ni jackpot ambayo imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu sana. Siku ya leo tuko hapa, tumefurahi sana kumpokeza huyu Peter Wanjiru ambaye ameweza kushinda shabiki jackpot mbao. Ni jackpot ambayo ina mechi 13. Na customers wanaweza kucheza kwa kutumia shilingi 20 tu, ili wakiweza kubashiri mechi 13 wanashinda hela kama hizi. Isiposhindwa inaongezeka kwa kiwango fulani. Inaanza kwa shilingi milioni 20 na isiposhindwa inaongezeka. So kwa sasa ambapo Wanjiru ameshinda hapa, tuna washindi wengine pia katika eneo la Kitale, tuko katika eneo la Eldoret, pia kule Kuresoi kuna washindi wengine. So hii jackpot imeshindwa na washindi 4. So ambapo wanaenda kugawa hii pesa milioni 21. Kidogo nimekupa muda mrefu sana. Hii siku si yako, siku ni ya Peter Wanjiru. Peter Wanjiru, tueleze unahisi vipi? Nimefurahi zaidi. Nimepata fursa ya kuwa milionea. Mwanzo sijawahi shinda hata mara moja. Nimewekelea for all that time, sijaipata hata 2000 mobile watu ushinda ya kawaida. Mungu aliniwekea vizuri, zikakuja zikiwa pamoja. So nimepata milioni 5 na laki moja. Tuseme ni shughuli labda umekuwa ukicheza, umekuwa ukichukulia mchezo huu kivipi? Manake kuna wale wanasema wameekelea pesa, wameekelea, labda ni mchezo ambao umekuwa ukiuchukulia vipi? Mimi niliwekelea kujaribu bahati ya kwangu. Sasa nilikuwa naona watu wakishinda 300,000 every day. Sasa nikasema let me try, nione kama nitashinda. Nikaekelea kwa hii yenye nimeshinda, niliekelea ya 300,000 10, na nikaekelea hizi zingine 5 za shabiki jackpot mbao. Moja yazo ikaniwezesha nishinde bana. Sasa imekuwezesha, umeshinda shilingi milioni 5 na zaidi. Mipango yako ni gani? Nina mpango wa kununua shamba kama kawaida, alafu ni invest kwa vitu vingine kama masomo hivi, nijengee mzazi nyumba, nifanye mambo mengine kadhaa hasa. Kabla ya kushinda hela hizi, labda tueleze shughuli yako imekuwa gani eneo hili? Manake naona mama ametokea eneo la Nakuru. Nimekuwa nikihaso ile mdogo tu, kuuza vitu za watoto tu mdogo. Unaenda town, unachukua vitu na bei kidogo na kuja nauzia watu wengine hivyo. Lakini sasa naona nimeomoka. Kuomoka hii inamaanisha inabadilisha maisha yako, utahama hapa, majirani utawatoka?
kawaida ukiomoka unaenda ukiendaka bwana, lakini hauwezi sahau kwenye umetoka. Sasa nitawaigiza wenzangu vijana wadogo ama watu wote kuanzia miaka 18 wacheze shabiki, kwa sababu ni ya ukweli. Na shabiki, mimi ni shabiki. Mipango ya maisha yako, labda una mke, na kama huna mke sijasikia umeongelelea, labda unajua mipango yote ukipanga unapanga ya jamii kwa jumla. Una mke ama una girlfriend, na labda ujumbe wako kwake ni gani? Kwa sasa I'm single and I'm a millionaire, so I'm very sure yeye ingine itajileta tu. Asante. Tabasamu hizo bila shaka unaziona kutoka eneo hili la Gitaru, na ni wito kwa kwamba ni shughuli ambayo inaweza angukia yote yule katika jamii taifa hili la Kenya. Umejionea kwamba ni shughuli ambayo inaendelea kila wiki, na kuna washindi kutoka maeneo mbalimbali kote nchini. Kwa hivyo ni shughuli tu ya shabiki.com ambayo unaweza weka mbao yako na utarajie ushindi, kama alivyopata Peter hapa kutoka eneo hili la Gikuyu, na anasema kwamba imemletea matumaini makubwa sana ya maisha, manake amekuwa akipiga lami kwenda Nairobi kutafuta tu vitu ama vyombo vya kuuza reja, na kutoka mahali hapo bila shaka anasema ameomoka, na mawaidha yetu labda ni kuomoka tu kwa mpango, na amesema kwamba ataekeza katika biashara kubwa na aweze kujengea mamake nyumba. Maoni mazuri tu hayo bila shaka. Kwa wale wote ambao wana matumaini ya kucheza shabiki na wanacheza, bila shaka ni muda tu. Mamilioni yanakuja eneo uliko, na bila shaka ulivyojionea hii leo maeneo mbalimbali kote nchini ni ukweli. Kutoka eneo hili la Gitaru, eneo bunge la Kikuyu, mimi ni Steve Shitera. Asante Steve Shitera uma kore mwana wa Kikuyu, na rĩu kuguthukia ginya kore mwana wa Kitale kore mwana witũ Collins Shitiabai nake ari na nigetha nake atumenyithie uria guikarite mwena ucio, na jetereire kana tukorwo tukinyitania na Collins nona ati wena ciringi cia 20 kana tubesha tunini ni kuhota gukorwo ugithaka muthako uyu wa shabiki.com, nigetha nawe ugikorwo ukiamukira mamilioni. Ketuthi mwena wa Kitale na wahimiza wengine pia wacheze hii shabiki na wataendelea kushinda. Na je wewe, hii ndio cheki ya shabiki yangu na nimeshinda, na wahimiza wengine pia waendelee kucheza. Mimi ni shabiki. Na je wewe? Tumeweza kuletea mshindi wetu wa SJM ambayo ni shabiki jackpot mbao, cheki yake taslim. Kama vile mnaona ameweza kufurahi sana, na tungependa pia kuwahimiza mashabiki wetu hapo nje, muendelee kucheza na shabiki. Unaweza pia kuwa mshindi. Jackpot yetu ni rahisi sana na ni mbao tu. Isaiah ni mshindi. Je wewe? Nige tukima mwena wa Kitale tuthie ginya mwena wa Eldoret kore mwandiki witũ mũrugĩtwo wa John Wanyama na kiare nigetha nake atumenyithie muhotani wa mwena ucio hanatea na hihi oetio nducio na njĩra ĩrĩkũ. Wanyama. Naam, wanasema siku njema huonekana asubuhi, na jua kweli limechomoza katika kaunti ya Uasin Gishu, mji huu wa Eldoret, hususan mtaa huu wa Langas, ambapo jamaa amejishindia pesa za shabiki.com kutoka Royal Media Services, na tuko nao hapa. Siku ilioje, furaha ilioje, marafiki, ndugu, jamaa wamefika hapa kusherekea tu pamoja na wao. Ndugu yangu, njoo hapa pengine tuzungumze mmoja tu, tuweze kusikia una furaha ilioje moyoni. Unaitwa nani kwa majina yako, na pengine wewe hufanya kazi gani? Umeoa, una watoto? Naitwa Robert huko Igo na nimeoa, na furaha yenye iko yenyewe ni furaha kubwa ambayo hata kama huwezi ona ni kubwa. Unafanya kazi gani ndugu yangu, na je uliwahi kuwa na matumaini kwamba siku moja utashika mamilioni ya pesa taslim kama siku ya leo? Kazi yenye nafanya kazi ya ujenzi. Mimi ni fundi wa mjengo, lakini ndiyo nilikuwa na hiyo imani ya kuwa siku nitakuwa na hiyo pesa, kwa sababu nimekuwa nikiomba na nilikuwa na matumaini. Ingawaje sikuwa ninaweza sema ati nilikuwa sure ati itatoka, but obviously nilikuwa
matumaini itakuwa. So kama sio betting ni kazi yangu ya jua kali. Pengine unajihisi namna gani siku hii leo ulipopigiwa simu kwamba wewe ni mshindi na umekuwa unacheza kwa muda gani? Nilikuwa tu kawaida, ingawaje shakes mpaka ingekuwa lakini kawaida tu. Naona hata kuzungumza unatetemeka kidogo, haujaamini. Bado haiwezi eleweka. Asante sana ndugu yangu. Pengine tuweze kuiona pesa hizi ziko wapi kutoka kwa mwenzetu Royal Media Services. Hapo mpenzi mtazamaji, unavyoona hapa wakazi wana furaha isiyokuwa na kifani. Wewe uliye nyumbani usikae ufikirie kwamba ni utani. Jamaa huyu amejaribu kucheza na ameshinda. Takriban pesa ndio hizo vile unavyoona, ni pesa ambazo atakuwa anajivunia pengine kujaribu tu kuanza maisha yake. Na vile unaona wamerembeka kweli warembo pale nyuma katika mavazi ya shabiki.com. Ndugu yangu, pengine ukituzungumzia tu kidogo pesa hizi, mchezo huu na jinsi namna Royal Media inainua maisha ya wakazi haswa katika mtaa huu ambapo tuko sasa, unasema nini? Ningependa sana kumpongeza Robert kwa mara nyingine kwa kuweza kuwa mshindi wetu katika Shabiki Jackpot Mbao. Shindano hili lina michezo 13 ambayo unabashiri kwa shilingi 20 tu, na ukiweza kushinda bashiri vilivyo unaweza kushinda up to 21 million shillings ambayo walishinda weekend iliyopita kama washindi wanne, na sasa hivi amount imekuwa reset to 20,000 tena for the next weekend. Hivi leo hapa Eldoret ni furaha tele, maanake Robert ndio mshindi wetu mmoja. Nina wenzetu ambao wameenda kuwapongeza washindi wetu wengine katika eneo la Kitale na Kikuyu kule Nairobi. Mchezo huu wengi wanafikiria pengine ni utani tu, haiwezekani. Kumekuwa na hiyo disbelief, but sasa Robert yuko hapa as a witness to this thing we tell you. Shabiki.com is all about winnings, na Robert can attest to that. So Robert anaweza tueleza kabisa kama ameamini mchezo ni wa kweli ama si wa kweli. Nani kama Royal Media Services, jamaa ambao wanabadilisha maisha ya wale ambao hawangefikiria ingefanyika siku nyingine. Robert, umeamini kwamba mchezo wa Shabiki ni kweli? Mchezo wa Shabiki ni ukweli, na ni ile tu mimi nimeona umuhimu wamesema pale kabla hujafika 18 usicheze hiki kitu. Hapo uko umekomaa ujue ni nini unafanya. Kwa sababu hapo nyuma nilikuwa na shida ya Shabiki venye walianza ati autoplay. Unatupa maji kwenye, yani unatupa tu kwenye ujui unawekea nini. Lakini hapa iko sawa. Unaona ni nini umecheza. Sasa ni ya ukweli, na ni ya ukweli mtupu. Mahali ambapo unaishi, nyumba ambayo unaishi katika mabanda, pengine mke wako amekwambia nini? Ingawa yuko hapa tutazungumza naye. Amefurahia tu, hata yeye utasikia kutoka kwake. Naam. Jamaa huyu kweli ukimuona hata mdomo yake inatetemeka kidogo. Njoo hapa mama tuzungumze. Siku iliyojaangalia kamera huku tafadhali. Mmeo ameshinda pesa siku hii leo. Mara nyingi nyinyi kina mama ndio mnasema mnaharibu pesa, hujanunua mboga wewe unaweka kwa Shabiki. Siku ya leo unasikia namna gani? Anza kwa majina. Kwa majina naitwa Pereza Kinyi Robert. Mimi niko na furaha juu ameshinda. Alikuwa anacheza kwa mchezo, yani ile tu aweke pesa. Hata kama hajashinda, aweke tu pesa kwa Shabiki. Lakini vile ameshinda, nimeona akona furaha, lakini huwezi jua hata mimi niko na furaha tele sana. Uliwahi amini kwamba mchezo huu pengine ni ukweli ama si kweli? Nimeamini saa hii ni ukweli, na ni ukweli tupu. Na asante sana. Vile umeweza kusikia kutoka kwa wale ambao wameweza kushinda ama jamaa huyu ambaye ameweza kujishindia takriban pesa, jinsi mnavyoona ni kwamba anasema hakuwa anaamini, lakini jambo la kutia moyo ni kwamba yeye hakufa moyo hata siku moja. Aliendelea kucheza mchezo huu na leo bahati yake imesimama. Mchezo huu huenda pia wewe ukawa mshindi. Kwako studio. Asante sana na wakiona hotani Shabiki.com.
nawe no ukibatara ugiikie okanyamå nä getha nawe wetereire muthenya waku. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ Amin Ibrahim Mohamed nĩ ahĩtithĩtio gũtuĩka mũnene wa rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI, akĩranĩra kũhingũrĩra mũingĩ mĩrango ya rũhonge rũrũ na kũruta wĩra na waragania na akĩrũmĩrĩra watho. Amin arakora etereirwo nĩ mawĩra ma gũturia njũragano iria ikoretwo igĩtũngio mũingĩ nĩ rũhonge rwa borithi na ciĩko cia andũ kũũra marĩ moko-inĩ ma maabitha a borithi na gũcokia ũrũmwe wa ũruti wĩra gatagatĩ-inĩ ka DCI na rũhonge rwa thitango cia mũingĩ hamwe na igoti. Haron Njoroge wa Maina nĩwe na riboti ĩno. Jumatano rũcinĩ Amin Mohamed Ibrahim arokeire mwĩhĩtwa wa ofici ya munene wa rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI mbere ya mũcirithania munene Martha Koome igoti-inĩ inene. I've spent most of the years in the directorate, that is the DCI, and I'm glad to say that I'm now back home. Amin araingira ofici rĩrĩ rũhonge rũu rwa DCI na maabitha a borithi ciorotetwo nĩ mũingĩ, ikundi cia kũhũranĩra ihoto o hamwe na President William Ruto igĩkuruhanio na njũragano na ciĩko cia kũũra kwa andũ na njĩra ĩkĩriga. Gĩkundi kĩa Missing Voices gĩkiuga atĩ andũ 97 nĩ makuĩrĩire moko-inĩ ma borithi mĩeri-inĩ 10 tu ya mwaka ũyũ, na angĩ ana makaga kaimana thutha wao gũikio ngono nĩ borithi, na thĩinĩ wa mĩaka 5 rĩu andũ 1268 nĩ moragĩtwo nĩ borithi, nao 238 magĩte thutha wa gũikio ngono nĩ borithi. This is a new chapter for the DCI, and I want to promise the President and the people of Kenya that we shall not let you down. We shall also endeavor to respect human rights while being firm and fair as we stick to the mandate given to the Directorate. We also have a duty to exercise disciplinary control within the service. And I know as you settle down in that office, there will be a lot of sweeping, a lot of cleanup to be done. All the issues that are pointing, the allegation that are pointing finger inward or outward, deal with them. I have no doubt that in the performance of your duties, you will continuously observe the rule of law and you function within that remit of the law. Kĩbarũa kĩa Amin kĩrĩ gũtigĩrĩra honge cia gũkinyanĩria watho nĩ ciatungata ikĩrũmĩrĩra watho. I want to state from the outset that I will endeavor to lead the DCI in the most professional manner and adhere to the supreme law of the land, the Constitution of Kenya. I want to inform the public that there is new sheriff in town and their cases will be heard without any prejudice. And I want to assure Kenyans we have now the right person on the job. Wĩra ũngĩ ũrĩ moko-inĩ ma Amin nĩ gũtigĩrĩra kũrĩ na ũnyitanĩri wa honge cia gũkinyanĩria watho nĩguo macira magatiga gũteanĩrio nĩ kwaga ũira kana kũgĩa na ũira mũthayu, na makĩria kũrĩmĩra ngwatanĩro gatagatĩ ka DCI na ofici ya mũnene wa thitango cia mũingĩ. Honge igĩrĩ iria inyitaga itemi inene harĩ ũthuthuria wa macira, no ngwatanĩro yacio igĩtongorio nĩ George Kinoti na Nurdin Haji ikoretwo igĩtebeba kwa ihinda rĩu. And Kenyans will see the fruits of the new transformation within the National Police Service, and Amin is coming with 33 years of experience, and I want to assure that he will be part of a team of investigators who will make a difference. One of the mandates of DCI is to maintain law and order. We in the criminal justice system rely on the investigations that are carried out. And without investigations, we will never succeed. We shall try as much as possible to work together in harmony, in the spirit of collaboration with other security agencies, such as the EAC, KPS, APS, the NIS, and other actors of the criminal justice system, including the ODPP, the judiciary, and the correctional services, amongst others, for purposes of serving the people of Kenya expeditiously and without any prejudice. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun
Njoroge wa Maina. Na tugithie na mbere ni at gwiciria murekeri wakwa arenda tuikirie oro hanini no tugicoka twina mage maige maria tugukorwo tugikumenyithia. Nini ngwirite wike maya mothe na Lia nindirakuhurira riu ta henda gikemwe Karani guku oi Ngai niki areka guku ni umenya gucio ni mwari wa maitu tuciaranirwo nake angamenya riu guka guku uri oka kwa muru wa nyina atindage guku Gochai gai witogo chai kamoche durehemu avocado twade huku turahanda miti ni mugunda mweru wa top care guku matu kuria wagura mburoti turakuhe miti ngurani ya matunda kundu guku tuguturekeirie mai ma borehole tugekira matangi ma kuigana namo mai tugagutambiria okia kwina electric fence na sitima ni weno naguo thogora ri tutinangitie tugatinagia ginyagia 245,000 only. Tucelere Loiro Greek Towers kana tuhurire thimu namba 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Guko kwa Alpha Mabati we customer witu we wafata muno na nikyo tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru endi itu ni mohegereire wira-ini wao na makwendagiria kiria kiagireire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita ni tuwi ati mahinda ni mbeca na nikyo tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini tegukure na mathaa 72 tukoragwo Ruiru Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital. Alpha Mabati, the roofing industry, bell ringers. Muriega andu aitu ni George Waciuri woka ha kumucokeria ngatho muno andu aria magurite mugunda uyu witu wi Nanyuki uria twitaga the Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite we wigurire Nanyuki ni ugukena. Bareno urona haha niyo irekirwo rami ni thirikari niyo itagwo Nanyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu tugekira marking fence no gureka 5 no gureka 10 no gureka 2 no gureka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Murimi Oregerila IPM makureheire Mazao Flourish mifataraitha ya maithondeketwo na indo cia kimerera na yongagirira nutrients cia bata tĩri-inĩ. Hũthĩra Mazao Flourish ta bioprimer kana drench gĩtina-inĩ kĩa mũmera tondu nĩ ũguni mũnene harĩ mĩri. Mazao Flourish nĩ yongagirira magetha maku na gĩcunjĩ kĩa 25 na nĩ hũthĩkaga harĩ mĩmera yothe. Gũra Mazao Flourish fertilizer agrovet-inĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe na thogora mũbacĩrĩre. Hũra thimũ 0725806086. Ndũmĩrĩri ĩno warehwo nĩ kambuni ya Real IPM ũnyitanĩri na European Union, Slovakia, Agrifi Kenya na Self Help Africa. Imagine wegwatire broti ya 50 by 100 na thogora muhore ithano proper. Yes! Thogora wina discount ya 30%. Kuma tariki 17 ginyagia 26 uyu wa October. Zani Properties Limited turakuhe offer hari broti cia Malindi Chakama along Salagate bypass. Amwagura katakatini ga tariki 17 ginyagia 26. Tukwenderia 70,000 hadu ha 100,000. Booking ni at 20,000 Kenyan shillings only. Na site visit ni tariki 28 October. Thutha wa kuona broti tugashera beach oro tumwe na historical site cia Malindi Ekametoke. Hora 0711 082526 kana 0716929292. Zani Properties Limited, kuigithia na tĩri tigote.
The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. na tugacokereria oro wega tugithi na mbere Kipchumba Murkomen uria wamuritwo ni President Ruto gutuika minister wa waki okuyo hamwe na mafarafara ni yete atuika minister ni ekwaje mutaratara wa gwaka farafara cia kurihia tauria ya express highway irutaga wira ari mbere ya kamite ya bunge iria irathurima aria merikithitio ruruni ama minister thirikari-ini ya President Ruto. Kipchumba augite andu aingi meciragia farafara cia kurihia ni irigoro no ni iteithagia kunyihia muhatikano kana mihatikano ya ngari farafara-ini na guthara mathaa. Kipchumba amuritwo ndudu-ini ya minister ona athuritwo ta senator wa Elgeyo Marakwet hindi ya githurano kia mweri wa kanana. If today you are going to Rongai in the outskirts of Nairobi, at peak hour at about 4 p.m, it will take you about 3 hours to go to Rongai. By the time you are reaching Kiseria, it's 3.5 hours. By the time, Mr. Speaker, you reach there and you are a parent, CBC is waiting for you, Mr. Speaker. You have had road rage on the way, quarreling with people, matatus are jumping on pavements. You've lost 3 hours. You've lost, Mr. Speaker, fuel that perhaps if quantified will be about 500 shillings, to say the least. We are telling you, calculate the time that we are saving for you, calculate the resources that you are going to spend on fuel, let us dual the road, let's toll it. Instead of paying 500, which you are wasting on the fuel, we will save for you, you pay about 200 shillings. Then the others are saving. So the message I should go to Kenyans is that tolling, dualing and tolling roads is not an extra charge. It's a saving. For as long as for every road that is tolled, the person in charge of the road must guarantee that the movement of persons shall be within a given period of time. So that then if the road becomes busy like Thika Road, you can either expand or put in place traffic management that will ensure that people move faster. Family ithathatu kuma itura-ini ria Matunguru county-ini ya Machakos amaraire na kigao matari na uikaro thutha wa cikaro cia kũhobanĩrio nĩ batoni ya ekinaĩ 30 arĩa marakinyire na kwendia guoya wa ati marenda mutwe wa muthuri umwe wa itura rĩrĩ. Kũratuĩka tharĩkĩra ici iraumana na ngucanio cia mũgũnda wa eka 100 iria cikarĩirwo nĩ aikari aya ũkĩrĩkana ati marĩ kuo mũgarũ na watho. Mwarĩkĩtwo Julius Karithi wa Mũnene nĩwe ũharĩrĩirie riboti ĩno. Tharĩkĩra ya hwaĩ-inĩ wa ira itũra-inĩ rĩa Matungulu county-inĩ ya Machakos ĩtigĩte wagagu na kĩgirĩko kũrĩa andũ matuire mũgũnda-inĩ ũyũ wa eka 100 o kuma mwaka-inĩ wa 1978 arĩa macokete kũhobanĩrio nĩ batoni ya ekinaĩ 30 na kũmomora cikaro ciao na itumi cia gũkorwo maikarĩire mũgũnda ũtarĩ wao. Walikuwa wanasema tutawaua, shamba ni yao na shamba haiguzwa. Sasa sisi tukatoroka tukaenda. Na jana usiku tumeweza kupaswa habari ya kwamba kuna watu wakora wametufahamia. Walikuwa zaidi ya watu 30 wakiwa wamebeba manyundo, vipanga na silaha, ambapo ndipo walianza kubomoa manyumba. Nyumba itanyihĩire 3 nĩiramomorirwo, mirango na ndirisha irakuo, na ene cio maraumanire na gwĩthara kũhonokia mĩoyo yao makĩria thutha wa kũigua ekinaĩ aya magĩtia kĩongo kĩa mũndũrũme ũmwe wa itũra rĩrĩ mũthenya barigici. Hii sio shamba tulikuwa tunangoja mtu akuje kutufanyia madhara, ambao tunaona ni mtu ambaye anafuatilia hii shamba akiwa na nia mbaya, ambapo pia tutafuatilia ili tuweze kusaidiwa na serikali. Sasa mimi nashangaa serikali. Nashangaa sababu hatuna kitu wa mtu. Hatuna kitu wa mtu. Kũringana na aikari,
ekitharĩkĩra ici mararikire itura rĩrĩ makiuga gũtirĩ magũtigia kuona maikarire mũgũnda ũtarĩ wao mũgarũ na watho. Polisi walishindwa kuja kwa ajili kuna wengine wanasemekana walikuwa na bunduki, na polisi wakasema kwa ajili ilikuwa usiku, hakuna vile wangekuja na giza bila kujua adui yuko wapi na kama yuko na silaha. Aliweza kuwatishia wafanyikazi na kuwaambia wasarende. Igũrũ wa tharĩkĩra ici ekini aya kũrerĩkana maracokire gwĩthara na mahiũ na nginyagia ũmũthĩ matimenyekete nũ ũramatũmĩte. Walikuja wakabeba milango na dirisha na wakaenda. Wenye rudi majirani walikimbia ukaacha. Riboti ĩno nĩ hũrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya KCB Matungulu na maabitha a borithi nĩ manjĩtie ũthuthuria wa kwenjera kĩhumo kĩa ngucanio ici. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene. Arimi a mũcere mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ mambĩrĩirie meharĩria ma kĩmera kĩerũ thutha wa ũhũthĩri wa maĩ ma ndemu ya Thiba kũrugũrio. Ona gũkĩrĩ ũguo arimi aya no marenda thirikari ĩhanyũkie waki wa mĩtaro nĩguo maĩ maya makinyage mĩgũnda-inĩ yao na ũhũthũ. Arimi aya mũcere maugĩte atĩ wona maĩ maingĩra mĩgũnda-inĩ yao nĩ mekũhota gũteithĩrĩria kũhũrana na ng'aragu ĩrĩa ĩgũmĩire bũrũri, kuona atĩ nĩ mekuongerera magetha. Damu hii itatuwezesha kama watu wa Kirinyaga kuongeza ukulima wa mchele ama vile Waswahili wanasema mpunga, kuongeza eka 10,000 kutoka 25,000 kwenda 35,000, from 25,000 acres to 35,000 acres, and we are very grateful. Morĩtie thirikari ĩhanyũkie waki wa mĩtaro nĩguo mamũkĩre maĩ kuma ndemu-inĩ ya Thiba na ũhũthũ. Waki wa mĩtaro ĩno ya Kanaro warũgamire mĩaka 3 mĩhũthũ na warĩ mũtaratara-inĩ wa tabarĩra ya ndemu ya Thiba, na agĩkorwo ndũkũrĩkĩrĩra na ihenya rĩendekithia rĩa kuongererwo kwa eka 10,000 cia mũgũnda wa mũcere gũkorwo rĩo kĩroto. Rĩu nĩ tũroria wĩra ũyũ kĩbeo andũ angĩ marute kambuni ĩngĩ mathondeke mĩtaro. No gũkorwo kwĩna ũgarũrũku, arĩmi nĩ megũkena mũno tondũ ũguo mũthamaki arekire arabana mbeca mena ngavana mumbi wa igũrũ. No rĩu nĩ twĩrĩra ũndũ ũrakinyanĩra tondũ rĩu kambuni ici tirathondeka mĩtaro. Na hiyo mpango as soon as tumepanga budget yetu katika supplementary budget na watu wa Kirinyaga ama county government ya Kirinyaga wapange sehemu yao, tutatoa hizo pesa ili tuwasaidie kufungua canals, maji ifike kwa kila shamba, na vile vile tuondoe siltation ambayo inatuletea maji nyingi kupotea badala ya kutumika kuzalisha chakula. Arĩmi mwena wa Mũtiri Mwea nao maugĩte atĩ metereire kwamũkĩra maĩ maya itanya-inĩ rĩa mũbango-inĩ wa kuongerera mũgũnda wa mũcere ikinya eka 35,000 kuma eka 25,000, na ũguo nĩ kuga atĩ matũũra maingĩ nĩ megũkorwo mithabu-inĩ rĩa kũgunĩka na maĩ ma Thiba. Mũtaratara ũyũ woka maĩ no tũgũkena na no tũkũigua tũkue mũno nĩ tondũ rĩu tũtingĩranyota maĩ ta maya, nĩ tũngĩraruta maĩ gũkũ na macini tũkĩminjagĩria kũrĩa gũtangĩhotekeka kũthiwa nĩ tondũ ti guothe kũngĩkĩingĩra maĩ ma mũtaro ũyũ, no nĩ ũkũruta maĩ na macini ũtware kũrĩa kwagĩrĩire mũgũnda. Mũcere nĩ kũũma ũroma jacia na imbari nĩ kũũma, ũyũ ũngĩ nakuo nĩ kũũma. Rĩu ona tũrahoya Ngai mbura yure as fast as possible, otherwise mũcere mũingĩ nĩ ũkorwo woma. The same mũtaro andũ no marĩmaga otikacha na mũtaro ũcio, nyanya, mĩciri na mbembe ta iria. So we are a bit disappointed so far, and ũrĩa thirikari ĩkũreact na ihenya tondũ tũrakĩrio mbeca iho, mũtaro wambĩrĩirie gũkorwo wĩna maĩ, andũ a Kirinyaga nĩ megũkena. Wona arĩmi mambĩrĩria kwamũkĩra maĩ ma ndemu megũkorwo makĩrĩma maita merĩ o mwaka, mũgarũ na hau kabere kũrĩa mararĩmaga rita rĩmwe o mwaka, na magetha ma kuongerereka kuma tani 114 nginyagia tani 200, na arĩmi maratanya gũikia mũhuko ciringi bilioni 16. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.
Mĩhang'o ya kũgacĩrithia ũgitĩri mũciĩ mũnene wa Nairobi na kĩharo kĩa Uhuru Gardens kũrĩa mambura ma Mashujaa magatabanĩrio rũciũ nĩ ũrĩkĩte. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ commissioner wa Nairobi Kang'ethe Thuku ũrĩa ugĩte kĩharo gĩkĩ kĩa Uhuru gĩkahingũrwo thaa 10 cia rũcinĩ nĩguo kũhe andũ mweke wa gũkorwo maingĩrĩte gũkinyagia thaa 1 cia kĩroko. Andũ 22,000 nĩo merĩgĩrĩirwo gũgĩkinyia kĩharo-inĩ kĩu na igongona rĩkambĩrĩria thaa 4 cia kĩroko. As we mark this critical event, we must remember those of us who are being ravaged by severe drought and famine, those struggling to put a meal on the table as a result of global economic difficulties and climate change, COVID-19 pandemic, all of which are beyond our immediate capacity. As the government embarks on putting in place mechanisms to forestall the negative impact of the drought, we will play our role in enhancing positive capacities by being our brother's keeper, members of the press. This year's Mashujaa Day preparations have been finalized. This important event will take place, as alluded in my earlier remark, at Uhuru Gardens Memorial Park. In line with the theme of tomorrow's celebration, that is nchi yangu jukumu langu mimi ni shujaa. The National Celebration Committee has identified various categories of artists who will perform during the celebration. The committee has also selected some of the notable heroes from our communities across the country as representatives of the rest of the heroes and heroines for recognition. Ladies and gentlemen, I wish to assure our guests and the public in general that security has been built up. Mũmbunge wa Kagema Peter Kĩhũngi nĩ agathĩrĩirio nĩ arutani na aciari nĩ ũndũ wa mũtaratara ũrĩa arĩire wa gũthondeka werũ mathukuru ma mũingĩ marĩa arutwo mathiaga kĩroko na gũcoka kũinũka hwaĩ-inĩ. Kĩhũngi augĩte mawĩra ma tabarĩra cia kũhumba mathukuru maya riri makũheo aikari a gĩcigo kĩu gũkũ akĩũria ũnyitanĩri mwega gatagatĩ ka anyiti itemi othe rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩguo kwambĩrĩria kana kwambatĩria mathomo mwena wa Kagema. Victor Kĩnothia nĩwe ũratarĩria. Nĩ thukuru-inĩ cia mũingĩ cia mũthingi na thukuru cia sekondari cia kũinũkwo iria cirĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kagema kũrĩa mũmbunge Peter Kĩhũngi athiũrũrũkĩte nĩguo gũkũrana ũrĩa mathukuru mahana na kwaranĩria na arutani gũkũrana tabarĩra iria mangĩenda citabanio mathukuru-inĩ. Kĩhũngi augĩte he bata mathukuru maya mathondekwo na maheo ũthiũ mwerũ nĩguo gũteithĩrĩria arutwo gũthomera kũndũ kwega, ũndũ ũrĩa ũtanyĩtwo kwambatĩria ikĩro cia mathomo. Ũrĩngĩenda kuga tũkũnyitanĩra hamwe na arimũ nĩ ũndũ wa implementation ya projects, tũcoke tũnyitanĩre na arimũ nĩ ũndũ wa kuongerera gĩthomo nĩgetha standard itũ at least ĩkorwo ĩthiĩte mid grade ya thukuru citũ. Tũrenda to move ciothe ikorwo ciĩ 300 and above average. Macukuru matikoragwo mahanaine kĩmabataro, kũrĩ cukuru ũgũthiĩ ũkore nĩ laboratory ĩrenda, kũrĩ ĩngĩ ũthiĩ ũkore ĩkwenda repairs na maintenance, kwoguo nĩ wega ũgwĩka gũthiũrũrũka nĩgetha one priorities. Na ithuĩ tũrĩ ta ministry ya gĩthomo ngwĩciria nĩ tũkũnyitanĩra nake harĩ mawĩra marĩa mothe ekũruta ihinda rĩrĩa egũkorwo MP wa gũkũ nĩgetha at least cukuru citũ cithiĩ na mbere na improve performance. Ihoya rĩrĩa ingĩkorwo ingĩhoya nĩ thukuru citũ cia primary ithondekwo wega nĩgetha tũhote gwĩtĩĩra kĩrĩa kĩo gitũ ithuĩ ta aciari tondũ rĩu tũthomithĩtie mwana kĩu nĩkĩo kĩo gitũ tũngĩkenerera. Wĩra wa moko tabarĩra-inĩ ici cia ũthii wa na mbere ũgĩtanywo kũheo aikari a matũũra marĩa thukuru ici cirĩ, ũndũ ũrĩa aikari magathĩrĩirie. Arimũ aingĩ aitũ gũkũ nĩ ma request we move from contractual we go to labor based nĩgetha PMC hamwe na arimũ makorwo makĩ-implement nĩ ũndũ wa kũrora ũhoro wa accountability. Oguo auga atĩ wĩra ũrĩrutithagio nĩ andũ na ũkarutwo nĩ andũ a itũũra nĩguo tũngĩenda, tondũ nĩ tuonete makontractor magĩũka na magatiga indo icio kana mĩako ĩrĩa maraka eta mess, magatiga hena kĩrathi tũkoretwo twakĩirwo ta mwaka mũhĩtũku kĩarĩ gĩa 2021 na kĩrathi kĩu gĩtirĩ floor nĩ kĩambũku. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kagema kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnothia.
ihinda rĩa kwĩgera na buroti wakĩre family yaku mũciĩ tirĩngĩ nĩrĩo rĩrĩ tondũ Ginlad rĩu nĩmokĩte na offer moto. Imagine rĩu Ginlad marahingũra Summer Green Estate Phase 4 buroti iria marendia 685,000 na nĩmaraheana cash discount ya 50,000 kũrĩ andũ a mbere 20 arĩa mekũgũra cash. Na wega makĩria nĩ atĩ nĩmarakũnyitithania na financial ũrĩhage kahora bila stress. Buroti cirĩ 5 minutes drive kuma Juja town na guthie goko nota kuvucia kwa ritho farafara inyoroketio kunyorokio na matatu goko ni 24/7 hura thimu umuthi neo 0724 252828. Nyina wa mundu no omenyaga bata wa mutugo mwega ta ngaguro njega ina murio o muthenya na Blue Band iyũrĩtio omega 3 na 6 na hinya uria arabatara. Ngaguro na Blue Band kuria uhotani wao muthenya o muthenya. Breakfast with Blue Band, grow their success day by day. Hihi ciana ciothe wa kũria mĩgũnda ĩkĩgaywo nĩ Dagmar mwarĩkũ. Dagmar Lawrence tũkũreheire Victory Gardens kilomita 2 kuma Kangundo Road. Bei nĩ 380,000. Makutano bei 295,000. Deposit ya mĩgũnda ĩno yerĩ no 50,000. Tusonge Malindi by plane 50 by 100 bei 100,000. Deposit 30,000. Electric fence Maina Dhitima Zippo. Title deed ni hapo hapo. Thimone 0740 888 111. Dagmar Lawrence. We promise we deliver. Amaretwa makwa njĩtagwo Skora K na nĩ niĩ ngũinĩire rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo Kiugo. Ũngĩenda rũtuĩke rũgambi thĩinĩ wa thimũ yaku, oya thimũ yaku ũhihinye *811*343#. Ũririkane Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ arutwo 80 a thukuru wa secondary wa Rioga kaunti-inĩ ya Nyamira nĩ marahonokirie mũtino wa mwaki na nguraro nini na marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Oasis Msobeti. Mwaki ũcio ũrambĩrĩirie nyũmba-inĩ cia gũkoma cia imwana cia form 3 na form 4 iria ikoragwo irĩ 200. Akĩarĩria aciari arĩa maraihũrirwo nĩ wagagu, mũnini wa commissioner mwena wa Masaba ya Rũgongo Tobias Otunga augĩte atĩ maabitha a borithi nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mwaki ũyũ na gũtirĩ mũrutwo ũkũinũka rĩrĩa meharĩria makĩgeranio gĩa KCSE marathiĩ na mbere. Ile dome ambayo imechomeka ilikuwa ina house wanafunzi 200. Na sasa hao 200 hawana makao kuanzia leo kwa sababu ya unit. Na tumekubaliana ya kwamba tutatafuta mbinu ndani ya shule ili waweze kuendelea kusurvive, ndio tusifunge shule. So shule haitafungwa kwa sababu ya hii mkasa. Nilisikia asubuhi radio ikitangaza shule ya Rioga imeungua, dorms imeungua. Halafu tukakimbia kuona, tukakuta form 4 dorms ndio imeungua boys. Nikaambia mwalimu nitafutie mtoto wangu, akanitafutia nikakuta ako sawa. Mwenye ako form 1 sasa yeye ndiye aliumia mguu, amepelekwa Keroka. Kama wasasi tungeomba county government kwa sababu watoto wenye wamechomekewa ni wa form 4. Hiyo dormitory sana ni ya form 4. Waangalie waweze kutusaidia, hata hiyo serikali kubwa iweze kutusaidia. Wasasi walikucha, watu wa kijiji tulifurika hapo fulifuli, tukaanza kusima shule, tukasaidiana, tukaleta maji. Sasa kulikuwa na wanafunzi hapo walikuwa wameumia.
Arutwo a thukuru wa muthingi wa Rwamiku kaunti-ini ya Tharaka Nithi matikoretwo magithoma tondu aciari ao nimahingire thukuru ucio kiumia kihituku. Aciari makanyirite ofici cia arutani acio ana kufuri na makiuga ciana ciao itikoretwo igika wega mathomo-ini na kigeranio kihituku murutwo uria wekite wega ndakiritie marks 130. Wajiko wa Kimani ni aratariria. Ni aciari a arutwo a cukuru wa Rwakimu gicigo-ini mbunge kia Tharaka ya Rugongo kaunti-ini ya Tharaka Nithi makimenereria urutani wa cukuru uyu. Kiumia kihituku aciari marurunganire na kuinga ofici imwe hamwe na gukanyira ya murutani munene. Marauga ciana ciao itikoretwo igika wega mathomo-ini na kigeranio-ini kihituku murutwo uria wekite wega ndakinyitie marks 150. Tukijaribu kuita wanakamati tujue maneno mwalimu anakataa. Tukijaribu kuita hata tuulize maneno mkutano tuone kama tutasaidiana, hakuna mtu anakataa. Sasa tumefika karibu miaka 5 hivi watoto kama main school yetu hata ifititi 110. Sasa tumefika mahali ya kwamba tuone kama tunaweza tupate usaidizi na njia yoyote, kwa sababu shule haina kitu. Hata saa hii shule iko na njaa. Arutwo anini aria maroka cukuru nio marethomithia na aciari mekinyitie guku o ringi kuruturura murangiri wayo. Ninaitwa Njofre Mwendwa, na Njofre Mwendwa nio wasimani ya shule, na saa hii maniambia nitoke shule wasasi, na saa hii matafuta wasimani mwingine ama ni mimi. Kwa nini wanasema wewe wasimani toka shule? Iyo tumesema kufungua hiyo ofisi, tutafungua siku ile uje mandamu ataenda, siamani aende, siamani wambomu aende, mufisi aende, wasimani aende, wote tunataka huyo hata mandamu wapitie aende, tunataka tuchaguane upi. Magi maundu maria marurumurite marakara ma aciari ni kigina gia cukuru kiria kirutagwo ni aciari o hamwe na mbeca iria cukuru wonaga kugerera mugunda waguo ugituika arutani ni maremetwo gutariria uhoro ucio. Sisi tumeamua kufunga ofisi ya headmaster kwa sababu mikakati ya shule haiendani, bali mwalimu anafanya mikakati ya shule haiendani na wazazi. Hakuna bila unaweza kaa kwa mboma ambaye haina viongozi, mwalimu anafanya vitu vyake kivyake na watu wake au watatu ambao tumetanja, chairman wa PTA na chairman wa mbom. Wakitoa hiyo pesa wanakula, na tukimuita hataki kucompromise na sisi atuelezee venye mitandao inaenda. Hata leo ako kwa shule, tukitaka mkutano hawakuji kwa shule, so tutaendelea aje? Alafu tukarudi, mimi si kujua kama kulikuwa any problem, lakini for the matter is nilikuja nikakuta kuna shida kubwa sana ya kupotea mambo ya shule, pesa zilikuliwa. Mimi nakuaga msasi wa mbom. Alafu sasa maendeleo ya shule iko low, tunaomba idhibitishwe iwe. Walimu wote wakiingia hapa wanaangalia hizo pesa tu, wanataka pesa sababu tuko na samba kubwa sana hapa. Wanapata 200 hapa kila mwaka, na hiyo 200 hakuna kazi yenye inafanya, ni kula tu. Hata chamani akienda huko anaambia wazazi wa shule nyingine pesa za Rameko tunakula tu, hakuna wazazi wanaweza enda bali popote pale. Kulingana na vile tumeanza kumnyanyaza kutoka mwaka wa 2018 hadi mwaka wa 2022, ni kama tumeteseka vya kutosha. Juu rasilimali ya shule ni kama inapolwa, miti inakatakatwa, mchanga unachukuliwa, unaenda unausha huko, tukiulizia pesa inapeleka wapi, mwalimu hataki kutufanyia mkutano atuelezee vyenye hiyo nini inaenda. Sasa kila mzazi ni kama yeye ameamua tukutane hapa shuleni tuongee tuone ni nini kinaendelea. Ona gukirio murugamiriri munene wa githomo Tharaka ya Rugongo ni arutire aciari watho wa gucokia arutwo cukuru. So what I request the parents is to take back the children to school as the office has started investigation on the allegations that are saying the acting head teacher has done. We know the school has too many resources of the swamp area where they rent for the income generating, and that is where the source of problem is. Ahinyireirie macibo gwetia aciari mucemanio uria ugukuruhania arutani o hamwe nake niguo magerie gwetha kihonia kia mathina macio. The office ignorate again on the incidents that happened, but
system are put in place to ensure that all the kids are back to school, and a meeting will be held with the stakeholders of the area and the parent to sort out the issue, and everything will be okay. And the DCC also is aware about it, and the area chief is the one to coordinate and have the meeting with the parent together with my office. Kwa ihinda rĩrĩ cukuru ũyũ mĩhang'o yothe nĩ mĩrũgamu rĩrĩa arutwo mabatie gũthomera kĩgeranio gĩa bũrũri kĩrĩa matanyĩtwo gũgeka mweri ũkĩte. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũgendi hamwe na mathako marugũrĩtie macindano ma gofu ya ciana kaunti-inĩ ya Kwale magĩtanya gũkĩrĩria ũgendi mwena wa Ndiani kaunti-inĩ ya Kwale. Ngumo ya Ndiani yumanĩte na iria rĩo hĩndĩ rĩrĩa rĩgucagĩrĩria ageni. Anyiti itemi magĩthing'ĩrĩria kũhĩmbĩrio kwa ũgendi wa mĩthako ũrĩa ũtaiyũkĩtio mũno mwena ũcio. Athaki a gofu hamwe na eroreri maumĩte mabũrũri ma Afrika ya irathĩro ta ũrĩa Rollins Ng'a wa Mwangi anatarĩria. Ndiani nĩ yoĩkaine ta gĩcigo kĩmwe kĩrĩa kĩrĩ ũgendi wa igũrũ mũno thĩinĩ wa gĩcũa-inĩ gũkũ Kenya. Anyiti itemi magĩthiĩ na mbere kwa ndandũra ũgendi kũhĩtũkĩra mĩthako. Rita rĩrĩ mĩthako ya golf ya ciana ĩrĩa yoĩkaine ta Ndiani Junior Open ĩkĩrugũrio kĩharo-inĩ kĩa Leisure. There is no competition for the kids in Diani or at the coast, at least only one or two. Every week there's something in Nairobi, but for the coast is nothing. So we said, okay, let's try and organize something for the coast. Ili next year majaliwa tutaweza kufanya mashindano hii iwe qualifier ya kuvutia wachezaji kutoka nchi za ng'ambo waje wacheze hapa na waje pia wapate experience ya Diani kama destination ya utalii. And I'm pretty happy about it. It's my 5th trophy I've ever had in golf. I just started last year, September. I feel great. This is my 2nd time in this course and I really enjoyed. Ciana kuma icagi cia andũ arĩa matehotete onacio nĩ ciũkĩte macindano-inĩ maya nĩguo kũmahe ũhoti wa gũthiĩ na mbere gũthiĩ macindano ta maya guothe bũrũri-inĩ na handũ hothe thĩ ya rũma. Macindano maya magiritanĩtie ikĩro 5 cia ciana cia tũmwana na ikĩro 4 cia ciana cia tũirĩtu gatagatĩ ka mĩaka 5 na mĩaka 18. Golf ni game nzuri sana, yafunza mtu kuwa na discipline, na ukicheza golf waweza jiepusha na mambo mengi huko nje. Hautapata mimba haraka, utakuwa uko busy na golf na ni mchezo mzuri. Na rĩu nĩ mamenyete kũhũra golf na makaigua me confident na magoka gũkũ magathaka na ciana ingĩ ciumĩte kũndũ na kũndũ na makaigua atĩ marathaka na thũngũ na hĩndĩ. Ũhoro ũcio nĩ makenagia mũno na magatuĩka confident. Nĩyo nĩ iratũma magĩe confidence nginya cukuru, mathoma wega, makaigua onao gũtirĩ ũndũ mũndũ atangĩhota gwĩka. Nile tu wajaribu, alafu the more wanajaribu the more wana practice, alafu watakuja kujua au pia. Kwa sisi pia tulianzia chini na tunajua na tunaendelea kujua zaidi. Ciana imwe cikĩoha thabarĩ kuma mabũrũri ma Afrika ya irathĩro ta Uganda gũka gũkũ macindano-inĩ maya. Ũgendi ũkĩrĩkana nĩ ũkwandũka makĩria ongorwo macindano ta maya nĩ megũthiĩ na mbere gũtabanio mahinda kwa mahinda. And I am from UGC. I came all the way from Uganda for this tournament and I think I performed well. And this is my first trophy. Yeah. When we have more participants and automatically we'll get more participants because it's a good event, then it will help as well the tourism. Na nĩ tuona ciana nyingĩ ciumĩte kũndũ na kũndũ nĩ tondũ mũthako ũyũ nĩ ũtuĩkĩte wa gũtũgĩrio nĩ andũ na ciana nyingĩ ikawenda ona aciari makawenda tondũ hena opportunity nyingĩ mũno cihingũrĩire ciana. Nĩ tũroria sponsors ona aciari na andũ wendi mwega magĩrĩire gũtũ support mũthako ũyũ. I feel great. This is my first award and I like to win many more. Yes, I'm very happy. My first trophy I've ever won too. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti-inĩ ya Kwale, njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. Na kuma
na riboti yo na maria mothe twakorwo tugikomanyithia hau neho turatirira mutamburuko witu wa Inooro Miaraho, mutamburuko ungi na cihanda thaa 1 na thaa 3. Thina mbere kwirorera ceceni ya Inooro TV oro hari ungikorwo ukimathira urori magukumia tidia thayo jitao Ken wakora.